Trabaho, trabaho, trabaho! Tapno ti biag, ag progreso! Kastala ti biag! Drama, apakaabulan, dagiti nagduduma, apagteng iti biag! Ano sirigen? Ket makapalik! Ngem ubog ti pagwadan, kadagiti mawaw, amaseknan! Kastala ti biag! Adtoy ti pakasaritaan na naadaw iti pagsasao ako nana. Tinalabas sa panagrabak, isot poon ti pannakaisagmak. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biag! Delikado no ka na yung nagsakit yung ulam tatal daw. Apay ana ibagam, delikado ti kanayon panagsakit ti olok, minaw. Ay, saus. Ang mga sintomas daytan ti brain cancer. Ha, cancer ti utak ko na minaw. Wanta ta. Kasta kami tinarik na idi dahil lakay to mas sa tagadaya. Anya? Kanayon idi nagsakit ti ulo na. Anya? Oh, naladawon ti amin, idi impa-check up dahil ti doktor. Ngamen, stage 4 gaya man ti cancer na. Sapay awan ti pang pa-check up ko iti doktor. Tawan mo ti kwartak ita. Ay, saus tatal daw. Ilaha ko man ti kakaiso na abakam, tayo ti pagpadoktor mo. Amangan mo, dahil ti ipatay mo. Dahil ta kanayon na pa nagsakit ti ulam. Anya man ang dagiti imbagbagam kin ni tataal daw, minaw. Imbagak nga da brain cancer na, iso day jay, ag nervyos sa nagawid. Ay namino, amangan no day tanalabas apan ang rabrabak mo kadagiti kaaruba ti pakaisagmakam. Danag mo na ya, Marla. Sana ka maisagma kitar aramidag. Hay, jak amo, no apay apakaragsakam ti mangrabak kadagiti kaaruba. Ni tataldo tinapili kita arabakan. Tamo ka nervyoso da jala kay kahit. Ay namino, addatay pagsasao ako nana. Tinalabas apan nagrabak, isot poon ti pan nakaisagmak. Adola amin da pagsasaw, Marla. Anya kumangay mo ti pakaisagmakak. Pagayatak da ito nga aramidag. Sabali ti mariknak ang kinaragsak no dati marabak ko akaruba. Day, niiking ti lumabas di parangan. Rabakak man day ta akaruba. Manday ta. Naibato gan iti pagtugtugawag. Ikay, si kakadiday ta. Wan, saglit oy, apay ka day. Ay, sus. Apay nga eh. Anya ka din ti mapaspasamak, ikay. Apay, Katno, awan mo tinakitak nga ulam, itay sumungad ka. anya, Ay, sus, delikado day ta apartahan, ikay. Dakas ka no ti mapasamakan ka, no, dati makakitakan ka, nga awan ti ulam, amagmag na. anya. Ay, minaw, di nakmanrabagan na kasta. Ay, ang paisot ibagbagag ikay. Isungarot adinamag ko itay, no si kamot lang ti lumabas, di ti paraangak. Anya, Tilang pannagnam tinailasin ko itay. Tadyak nga rod nakita ti ulam. minaw, ay, jak kayat ti kasta rabak mao. Ay, sus, iking. Tinasayaat. Inkaagpaalaw ka ni bakat sufeng iti amyanan. Anya, Darasam ti mapan iti balay na. Tanay, ay, ang mga nuhuan niya ti mapasamakan ka. Nasken asumangan na ti dakas ang mapasamak. minaw, agpaiso ka di tayo tangay bagbagam. Agpaiso, iking. Matay ka no ti taong awan ti ulo na. Kabayatan ti pannagnana. Adda ka no ti mangalakan ka. Sinong iti mga lakanyak? Ay, alawin ni kamatayan ti kararuam Kalawitan na ti biyagmaw. Anya, Iso adarasam ti mapan iti balay da bakit sufeng. Unaam ni kamatayan namang kalawit ti biyagmaw. Di mo itulok ang makamatan na kanipatay. Ala, rugya mong tagtaray iking. Ingka na, tatangan na dagtan ni patay. Ay namino, nang rabak ka manen iti kaaruba. Day talatan ti amom nga aramidan iti biyag mo. Ay, kahit kastala ti biyag amarla. Pakaragsakak kunak manan ti mangrabak iti karoba. Ulitak manen nga ibaga ti pagsasao ako nana. Tinalabas a panagrabak, poon ti pan nakaisagmak. Apo, ulitak mo ti sungbat ko kang ka. Awan ti pakaisagmakak marla. Oray po utom ti kunak. Ay namino, ti amom nga takat nasaya at day tangar aramidam.
Adon ti mabutbuteng gapo itinalabas a panagrabak mo. Di ka man sumanaw dita. Tamok tar aramidag. Pakaragsakak kunak manon tar aramidag. Nay, niimot ilang asisilok ti lumabas dito parangan. Rabakak manday ta ka aruba. Nakason iti labba naggapo iti bangkag da nagboras iti natay mo. At daytan. Kikto dag. Oh my God! Unay kamutan ilang. Dahil lang ay naramit ko, nakiktot kang. Diyak kaya ti makikikto ta! Anay ko, apay nga, sinipat nakmutan nilang. Dahita ti maganap mo, Minaw. Amom lang aruda naman nagkikigtutak, kinigtutnak pailaang. Ala! Sika ti mang pidot kadag iti natang anay bundari si ti daga. No di mo aramidan dayta, ipulong ka iti kabsat ko at iprog. Anya? Anya nga ita. Nakaraman kakat ngarudan iti tungpa. Nagsakit nga rin may sa aping-ping ko. Kapo iti panangtong pa kanyak ni ilang. Ay naamom lang ngarudan asisilukan ni ilang. Ingka pa'y lakinigtot. Diyak mo't namnamahan na si Paranak. Ay kat gunggunam takinigtot mo mat ngarod. Kurang pa'y dayta ang inaramid na kan ka. Daytay kumadinisnog na tadwa ang matam ka. Tapno saan kan ang makakita. Marla. Ay naminaw, no di mo sardangan ti kastangar aramidam. Saan la atapis ti maramanam? Ang mga nubugbugan da kan daw. Talaga aluklukon nak ti asawa, Marla. Apay ka di tatal daw. Agasam, taimbaga na nga da kanser ti utak ka. Inlakok tay kakaiso na abakak. Tapno adala ang aramatak ama ospital. Idi napanak nagpadoktor. At gagangay lakano asakit ti ulo ti marikriknak. Anya? Talaga ang nagdakas day dyan nga asawa. Naglaing amang rabak. Ay na, tataldo. Siya kung tagkidkid daw iti pamakawan iti naramid na. Kanayon ko abagbagaan ti asawa. Ngamdinak mat dengdenggang. Anya ngay itati katulungak nga agtalaw. At nalakok mat tanjay kakaiso na abakak apagtaltalon ka. Tataldo. No sanak ang makapagtupal. Ang mga numadisnog ko tinarabak launay nga asawam. Tata. No apay mat ngamin anamatiak adagos iti imbaga na nga ada sakit ko a kanser. Sa anak pa yun anak katurturog. Nakapangpangan. Gaputa bang panunutok ladtan ti imbaga na sakit ka. Ay namino, nasakit tinakam ka ni Tata Aldo. Nay, apay kumamot nagsakit tinagam na kanyak ngay. Marla. Gapo iti panangrabak mo kan kwa na, ngadda sakit na kanser. Ay na, di ka man kundi isam dita, tasaan anasaya at day yung inaramid mo. Agasam, tanaila ko na pa yung di kakaiso na abaka na apagtaltalon na. Ay kat basol na mo tin No apay anamati adagos kanyak Marla. Mino, Awan kat ti amuna. Tanamati adagos iti imbagak. ay namino, jak amo no agmauyong kan, tasaanan anasaya at day tangar aramidaw. Uy Marla. Diyak kaya day tang imbagam kanyak ka. Sana kang agmauyaw. Agmauyong kan tasaanan agagangay day tangar aramidaw. Nasaya at ayati mangrabak iti tao akas iti aramidam itakadag iti kaaruba. Nasaya at para kanyak. Tapakaragsakak nga rod. Di ka man sumanaw dita. Makapasoron ka. Ay na, sapsapulok nila kay Kuminaw. Saan lang ataan na isarong dito'y paraangan yaw? Nay, awan mo ti sa bali na isarong dito inana. Ha? Sikapay lang mo ti nakita ngay may dito arubayan may. Ay, itay pa'y ngamin asapsapulok ti asawak. Ta saan mo nga agaw-awid? Katanda ko maiparamid ko kankwana. Mamang ano napan mo ito nagsapol iti sa bali kasi pungalan na. Anya ti kayat mo asawan, Minaw? Napan nagsapol iti ubing iti sika. Nana. Anya? So asan yun nasa pulan? Tamang ano adan ti sa bali anang isukatan na kada kayaw. Agsasao ka kadi iti pudnaw, Minaw? Ti kunak nana. Amang ano nagsapulan iti nang isukatan na kada kayaw. Minaw? Diyak kayat ti marabrabak. Numarabak mo dagiti daduma a kaaruba. Saan kanyak? Nana.
Uray no bakit akaw. Kabaulak nga isina ti kararuam. Anya? Maminsan pa'y arabakan nak iti kasta. Tukulak dagiti tultulang mau. Ay, sus, Nana Bruce Lee. Pagbalinan ka nga al-alya, loko ka. Nay, apay nga dinakmatan ka sarsarita, tatal daw. Awanan ka itibain, Mino. Nasakit sa amot, tinaka mo kanyak, tata. Kaslok, kumilaw dagiti matam. Ay talaga sakit tinakom ko kin ka. Tayin dadalos nakmatan. Mabit man lang, tata. Apay mo't ngayon bagam ngayon dadanas ka. Inlatok, tay kakaiso na abakak. Tayin bagam nga ada sakit ko iti utak. Ay na, tata. Saan ko abasol day ta, ha? Apay nga minanamati ka adagos kanyak, edi imbaga nga dati cancer mo iti utag. Anya, siyak pa'y itan ti akin basol no apay na ilakok ti bakak. Takagamot namin, tata. Apay nga min nga inlakom adagos ti bakam. Mino, Nay, apay nga agpigpigargar ka mo tan tatal daw. no di ka pa'y lagsardang iti kinamanagrabak mo. Ipulong ka kin ni Kabsat Brusley. Agipulong ka kani Nana Bruce Lee. Anya kumain mo ti maramidan na. Bakbakitanan day dya tao. Iti ko na ma. Uray no bakitan day jay. Kabailan na nga isinatakarad mo. Anya. Kamu nga taday dya na kay Aldokot na butbutang na. Anya ti itanta na butob mo, Mino. Ah. Itay ka pa'y asaan na makaid na. Day dya kay Aldo ha. Butbut ng nakit din. Apay, nagapa kayo kin ni Tata Aldo? Kasano? Pinangtaan nak. No ulitek kano pa iti mangrabak ken kuana. Ipulong nak kano kundi baka Bruce Lee. Sino kumamot nga di baka Bruce Lee? Isukit din ti pagbutbut nga. Uray di tana mo ta. Mino? Takrot kit ya da jala kay Aldo. Agasam tagipulong iti bakay. Bruce Lee tinagan na. Ay na, lablabsan ngamin ni Mino ti mangrabak. Tatal daw. Eh, when nga rod iking. Saan la siyak tirabrabakan na? Uray dagiti da duma karuba tayaw. Ay na, tatal daw. Oray siya rinabak ni Minaw. Ha? Imbaga nakitin niya ti ulaw kabayatan ti panagnak. Anya? Ay na, nagnervyusa kiti daytang imbaga na. Ay. Nagdardarasak na pan nagpaalaw kini bakit sufeng. Makitam day nga aramid ti karuba. Nagalas. Amo na ngamin nervyoso ak. Iso arinabak na kitikas jay. Ay, Siyak mait, namati ak matadago si timbaga na. uray siyak nga rod. Kat napamatinak adagaws. Talaga nagsabong tidilan na amang rabak. Ta napamati na jay tao arabrabakan na. Ay, iso amanipod ita, tataal daw. Liklika kon ni Minaw. Diyak kasarsaritan. Kastamot ti kunak iking. Diyak kuman kasarita. Inbagakin kwa na. Ano aramidin na pa iti mangrabak kanyak? Ipulong ko kani bakit Bruce Lee. Apay ani na Bruce Lee, ti pagpulungam tatal daw. Basta, iso ti pagpulungak, nurabakan nakpay ni Mino. Adon, timang busbusor kan ka dito lugar tayo, Mino. Anya kumangay marla. Kastala ti biag Awan ti nasakit bakrang ko. Nga oray kurain da. Ay, talagaan na lukay ti tornilyo ta ulong. Na. Oy marla. Diyak kaya day tangin sawang mo Apay, no si ka timang rabak kat ibagam apakaragsakam. No ibagak tipod no, agbusor ka. Saan analo kay ti tornilyo ito utak ko, marla? Ugalit lang ti mangrabak, ta iso ti pakaragsakan ti riknak. Isumat lang nga iso day tamino. Talagaan na lukayan ti tornilyo ti utak mo. Kanya nga na Bruce Lee. Nasarakam ka din di asawam. E di palakal man na pumanagna ka. Anya kumangay ti bibiyang mau no pumanagnaak, Mino. Ah, Nakita kon ti asawak. kastaya. Dinamag mo kumano sa dino tinagapuan na. Tamang ano, napan mo ti jay biglang liko ako na day ti Tagalog. Anya, Tamang ano, napan mo nag-happy-happy akaduwa na ti chicks na Minaw, di nagpagpungtutan. Nay, saan ka mga pagpungpungtutan ka na Bruce Lee? Ang mga no, ag-chicks mo tin nila kay mau, takanayon nga agpukaw. Sumardang kan, Minaw. Apay na Bruce Lee, itulok mo ayang ay sukat na kati asawam. Ay, anay ko.
Marla, diyak makakita. Gunggunam. Ay, Dayta, nagkaputin dagiti matam. Gapu iti panangkaratiken ka ni Nana Bruce Lee. Diyak laing pagarupan na laing kayam ngagkarati ni Nana Bruce Lee. At yaman ka takas talang tinaramid kan ka ni Nana Bruce Lee. Ita, agnakam ka mat siguro. Marla, bakit? Husto launay tay pagsasao ako nana. Tinalabas apa nagrabak, isot poon, tipan na kaisagmak. Ay, Marla, ipaagas nakman ni ti doktor. Ay, diyak kayat. Ikaw, anay. Dayta, tiganaban ti kaskan kami, no? Ay naamwak pa ikin ni Tata Aldo, at champion iti karate, iti kabambanwagan na ni Nana Bruce Lee. Anya, Ay, katkas tala tibiyag, tarak nam tadugol mo. Titan gagayam, tinaggibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Tinalabas sa panagrabak, isot poon ti pannakaisagmak. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bolyeser, ken itimat direksyon ni Jenna Almoite Diaz. Musika ken computer recording technician Dante Martinez.